Divlji planinski kraj Škotske, mesto sumorno i negostoljubivo, kakvo se samo u Britaniji može naći zimi. Zamrznute koleti planina i mala gorska jezera prazna su i beživotna. U kasno proleće riđi jelen penje se ovamo iz dolina da bi se gostio na planinskim pasištima. Rogovi su mu pokriveni novim somotom. U malim i velikim planinskim jezerima vidimo malo znakova života, uglavnom zato što u njima nema dovoljno ribe da se privuče više posetilaca. Ali jednog majskog dana pristiže par naočitih pridošlica. Oni svoj dolazak objavljuju vanzemaljskim kricima. To su crvenogrli krivokljuni morski gnjurci. Ovo malo usamljeno gorsko oko pretvorit će u svoj dom tokom kratkih letnjih meseci dok podižu porodicu. Da bi ovdje nahranili potomstvo, oni moraju da s mora donesu mnoge stotine riba, što svakako podrazumeva 1000 kilometara leta tamo i nazad. Morski gnjurci su upadljive ptice koje skoro čitav svoj život provode u vodi i pod njom. Toliko su se specijalizovali u brzom ronjenju za ribom da jedva mogu hodati. Sposobni su za tek nekoliko nezgrapnih koraka, a i njih preduzimaju samo kad se gnezde. U škotskom predanju ova ptica je poznata kao kišna guska, da kažemo vesnik kiše, jer se veruje da njegov sablasni krik najavljuje kišu, a tokom vlažnog škotskog leta takva prognoza teško da može biti pogrešna. Glasovi ovog para gnjuraca odjekivaće oko jezerceta čitavog leta, jer njima ptice oglašavaju svoju vlast nad tom teritorijom. Ovo je priča o gnjurcima i jezercetu tokom letnjih meseci, kad ono postaje carstvo vesnika kiše. Carstvo gnjuraca. U Britaniji žive dve vrste morskih gnjuraca, vesnik kiše ili crvenogrli krivokljuni gnjurac i crnoguši ili arktički gnjurac. Obe ptice su od kljuna do repa duge nešto preko 60 cm i gnezde se u Škotskoj. Obe se odlikuju veličanstvenim perijem u vreme parenja i jedinstvenim crvenim očima. Morski gnjurci su veliki majstori u ronjenju za ribom, po čemu su i dobili ime. Tela im imaju izrazito hidrodinamičan oblik za brzo plivanje pod vodom. Gnjurac se kroz vodu kreće pomoću nogu s plovnom kožicom. Noge im nisu postavljene ispod tela kao kod patke, na primjer, već se pomaljaju levo i desno u sami rep i deluju kao podvodna vesla. Od septembra do aprila crvenogrli morski gnjurci žive na moru kao prave morske ptice. Svake godine u Škotsku dolazi oko 750 parova da polože jaje i izvedu mlade. Kao sve morske ptice i gnjurce u posljednje vreme ozbiljno ugrožava zagađivanje mora naftom. Mrlje nafte izlivene pri udesima tankera ili iz naftnih terminala uzeli su svoj danak, mada ispiranje utrba tankera daleko na pučini verovatno nanosi jednaku štetu kada ta nafta dospe do obalskih voda. Morski papagaji, kojih u Britaniji ima preko 500 miliona, možda i mogu podneti ovakve štete, ali morski gnjurci, koji se broje na stotine, neće biti u stanju da još dugo odolevaju opasnostima od nafte. Za svoja bezbedna gnezdišta morske ptice biraju nepristupačne litice i ostrva, ali vreva u kolonijima morskih ptica ne odgovara crvenogrlim gnjurcima. Iz nekog razloga, skrivenog duboko u njihovoj evolucijskoj prošlosti, oni su se opredelili da gnezda svijaju daleko od mora, u usamljenosti gorskih jezera. Ta jezerca mogu biti i po 50 km duboko u kopnu. Obično su to tek plitke bare u planinskim tresetištima. Crvenogrli gnjurci sparuju se za čitav život i često se iz godine u godinu gnezde na istom mestu. Tako je to za mnoge gnjurce nekakav povratak kući. Jedan par po jezeru opšte je pravilo u ovoj oblasti zapadne obale Škotske. Gnjurci ovamo dolaze baš zato što je mesto izdvojeno. Dole, kraj mora, gnezda gnjuraca bi opljačkali galebovi i pomornici. Ovde, na ovom usamljenom mestu, grabljivaca je malo i retko nailaze. Jedna od ptica pažljivo razgleda okolinu, možda da proveri da li je mesto bezbedno. Ovo na vodi je mužjak. Malo je krupniji, mada se ptice inače teško mogu razlikovati po polu. Mužjaci obično prvi osvajaju jezerce. Bočna pera seku vazduh i njegova se ženka spušta sa neba da bi mu se pridružila.
Crvenogrli gnjurci izvode neke od najslikovitijih oblika šepuranja na vodi. Sve je to deo obreda osvajanja teritorije kojim se upozoravaju drugi gnjurci. Kad drugi par doleti da prvome ospori vlasništvo nad jezerom, vazduh se ispunjava kricima gnjuraca. Kako se suparnički par šepuri, onaj već nastanjen i izazvan je da odgovori. Suparnici jure po vodi šepureći se u stavu koji ih čini skoro sličnim pingvinima. Dva para očito odmeravaju jedan drugoga. Izgleda da je prvi par prikazao ubedljiviju predstavu i gnjurci uljezi odleću da drugde okušaju sreću. Bez mnogo muke naći će sebi drugo mesto. Sada ima mnogo više jezeraca pogodnih za gnežđenje morskih gnjuraca nego li što ima samih ptica. U ovakvim sukobima starosjedilački par obično ima posljednju reč. Uvijek je teško oterati par ptica iz njegove vodene kuće. Naporedno plivanje je još jedan teritorijalni obred pri kojem ptice potpuno otkrivaju svoje lepe prugaste vratne oznake. U početku par gnjuraca mora neprestano da se čuva i od pojedinačnih ptica. Ti samci su često tek dozreli trogodišnjaci koji traže svoje prvo gnezdište, a mogu čak biti i potomci starosedelaca iz prethodnih godina. Svaka ptica u vazdušnom prostoru do 600 metara visine smatra se uljezom. Ovaj par neobično često greši, shvatajući druge leteće predmete kao suparničke gnjurce. Šepureći se, gnjurci upozoravaju mlazne avione ratnog vazduhoplovstva da svoje đačke letove ne izvode nad njihovom teritorijom. Na sreću izgleda da su vojni piloti razumeli poruku. Sljedeći zadatak je izbor mesta za gnezdo. Idealno je mesto uz samu vodu, gdje obala nije previše strma ni kamenita. Upravo ženka bira mesto, obično malo zaklonjeno, ali s jasnim pogledom na okolinu. Morski gnjurci se moraju gnezditi uz vodu jer im je ova neophodna za poletanje. Usred svog aerodinamičnog oblika oni ne mogu da polete sa tla. Ptica se odlikuje velikim krilnim opterećenjem, to jest malom površinom krila prema velikoj telesnoj težini, što znači da je potrebna pista da bi postigla brzinu potrebnu za poletanje. Gnjurac po tlu ne može da hoda, kamoli da trči, pa otud kao pistu koristi površinu vode, o kojoj se opire svojim veslastim nogama. Ovo je usporeni snimak. Kada se nađe u vazduhu, morski gnjurac je snažan i delotvoran letač sa savršeno aerodinamičnim profilom, skoro nalik na profil mlaznog lovca. Kadar je da u horizontalnom letu postigne brzinu od 70 km na čas, a kad se obrušava iz velike visine, izmjerena mu je i brzina od 160 km na sat. Ženka se konačno odlučila da gnezdo svije na ostrvcetu obraslom trskom. U plitku udubinu, obloženu travom i lišajima, obično polaže po 2 jajeta. Gnezdo je uvek veoma blizu vode. Svojim neobično oblikovanim nogama gnjurac ne može da prevali više od nekoliko koraka. Crvenogrli gnjurac greje jaja zadnjim delom tela ili nogama koje su bogato snabdevene krvlju i mogu preneti dovoljno toplote. Tokom ležanja na jajima gnjurci pomno prate sve mogućne opasnosti. Ptica na jajima se šćućuri da bi bila što manje uočljiva. Njen parnjak nestaje pod vodom na drugom kraju jezerca.
Carski orao je ovom prilikom omašio da zapazi gnjurce, pa odleće dalje. Gnjurci su oprezni i retko se dadu izvući iz vode. Mužjak i ženka se smenjuju na jajima, a inkubacija traje 28 dana. Oboje se jednako trude da redovno okreću jaja. No, eto, tek što je mužjak preuzeo svoj red, na pozornici se pojavljuje ribolovac. Planinske gorske oči se ponekad poribljavaju manjim brojem pastrmki koje su prevelike za gnjurce, ali i sladak mamac za pecaroše. Škotski ribolovci znaju da pecanje smeta crvenogrlim gnjurcima dok leže na jajima, ali pridošlice u ovaj kraj su manje pažljive. Oni ne shvataju da će jaja da se ohlade na svežem planinskom vetru ako se ptica podigne sa njih duže od pola sata. Pa se neće onda ni izleći. Svaki pecaroš to mora imati na umu. Ako vidi gnjurca, dobro je da se udalji čim 2-3 puta okuša sreću varalicom. Premda ribolovci ponekad uznemiravaju gnjurce, naročito one nervoznije ptice, posljedice kiše su verovatno mnogo gore. Paradoksalno, kiša koju ovi vesnici kiše najavljuju za njih je često kobna. Problem je u tome što nivo vode u jezercima može i uz sasvim neveliku kišu da se podigne za 10 i više centimetara. Zato kad počne kiša, gnjurci započinju trku s vremenom u gradnji novog gnezda. Na obližnjem jezeru jedan par gnjuraca nije toj bici bio dorastao. Za naš par gnjuraca, međutim, opasnost od poplave je prošla. Jedan od roditelja se gega nazad do gnezda. Može već da čuje neispiljene mladunce u jajima. Oni samo što se nisu pojavili. Na usamljenim jezercima visoko u škotskim brdima, mladunci crvenogrlih morskih gnjuraca izlaze iz jaja krajem juna ili početkom jula. Jedan od roditelja greje prvog ptića, starog tek nekoliko sati. Ubrzo posle izleganja mladunca, ptica uklanja odbačenu ljusku jajeta, upadljivu belu opnu koja privlači pažnju i može otkriti gnezdo. Međutim, nije ni malo lako gurnuti je pod vodu, tako da potone. Drugi roditelj vraća se na jezerce sa ribicom uhvaćenom na moru, prvom od nekoliko stotina riba potrebnih da se ptić ishrani tokom sljedećih 8 nedelja. Ovih dana roditelji moraju vrlo brižljivo da greju ptića, kao i drugo još neizleženo jaje. U tom se poslu redovno smenjuju. Mladunci gnjurca znaju da plivaju skoro od trenutka izlaska iz jajeta, ali baratanje ribama nije im toliko nagonsko. Pazi, klizava ribica nije baš stvar s kojom se najlakše izlazi na kraj. Druga jela na jelovniku bit će mlade papaline, stomateide, crni bakalari i vrlo mali iverci. Svaka se riba mora vazduhom dopremiti s mora, što za roditelja s ovoga mesta znači ukupan let u oba smera od skoro 10 kilometara. U ribolov odlaze jedan po jedan roditelj. Usled toga gnjurci mogu dnevno da donesu samo ograničene količine ribe za svoja 2 ptića, pa zato jedan od njih obično ostaje kratkog kljuna. Prvo ispiljeno mladunče obično stiče početnu prednost i tako izrasta jače od drugoga. Stoga ono stalno napada slabijega. Prvenac redovno ubija mlađega, a ta se pojava naziva sindrom Kaina i Avelja. Možda izgleda surovo, ali je činjenica da se na mnogim mestima u Škotskoj gnjurci gnezde predaleko od mora da bi podigli više od jednog mladunca. Posle nekoliko dana samo će jedan i ostati u životu. Gnjurci su predani roditelji. Na ovom uzrastu perje bi se ptiću skroz pokvasilo za manje od 20 minuta, jer mu njegova lojna žlezda još ne proizvodi dovoljno ulja za mazanje perja. Stoga se roditelji brinu da mladunče ne ostane u vodi predugo. Dve nedelje kasnije perje ptiće je otpornije na vodu, a on sam se razvije u vrlo živahnog poletarca, večito gladnog ribe.
Sada, kad je krupniji, roditelji ga više ne moraju stalno grejati svojim telima i mogu da ga na nekoliko minuta ostave samog kako bi izveli obredni večernji obilazak teritorije. Drugi parovi s obližnjih jezera kriče dok oni preleću blizu njih. Ptić, star 2 nedelje, počinje da istražuje jezerce. Naučio je da u trenucima gladi može da se pomogne i mahovinom. Mladi gnjurci se ne viđaju često da ovo rade, mada je za odrasle ptice poznato da se zimi, kad je njihov riblji plen zaštićen ledom, od smrti od gladi spasavaju jedući mahovinu i lišajeve. Za jednog gnjurca svet ispod površine vode beskrajno je značajniji od onoga iznad nje. Kasnije će mu gnjuranje biti najbitnije za opstanak i mladunac uskoro juri kroz tresetom obojenu vodu jezerca, potiskujući se svojim široko postavljenim veslima. I kod mladih i kod odraslih gnjuraca grudno perje je belo. Ono ih čini neprimetnim iz vode, iako ovaj ptić još neko vreme neće loviti ribu. Čak se ni krajem jula svi crvenogrli gnjurci nisu skrasili s porodicama. Neke usamljene, nesparene ptice još tragaju za vlastitim jezercetom. Ovaj uljez je sleteo da pokuša da se udvara ženki dok je njen mužjak otišao da lovi. Ali porodična ženka neće ni da čuje varanje i tera napasnika od svoje kuće. Nešto kasnije njen se parnjak spektakularno vraća iz svog ribolovnog pohoda. Dugo je odsustvovao od kuće i njegova ženka zauzima pingvinski stav. Skoro kao da ga grdi što kasni, ali ubrzo opet uspostavljaju dobre odnose. Prošle su 2 nedelje i ptice počinje igrati s roditeljima, roneći i iznenađujući ih odozdo. Kada roni u čilibarski obojenu vodu jezerca, mladi gnjurac se kreće brzo, skoro kao torpedo. Sada već upola odrastao i vrlo pokretan, on ne treba mnogo da se plaši malobrojnih grabljivaca koji povremeno dolaze na jezero. Ali kad dojedri galeb, tragajući za jajima ili ptićima koje bi pobio, on ipak leže nisko na vodu. Srebrnasti galebi ne sluti da mu preti iznenadni napad iz dubine. Jedan od roditelja svojim oštrim kljunom snažno bode galeba odozdo. Galeb se žurno udaljava. Četiri nedelje kasnije oba roditelja pokušavaju da svoga mladunca podignu u vazduh i polete s njim put mora. Oni ga i kricima ubeđuju da pođe s njima. Mladunac okleva da bezbednost svog doma kraj jezerca zameni za nepoznati spoljašnji svet. Jedan od roditelja sam pokušava da mladunca privoli. Ovoga puta let mlade ptice je nešto sigurniji. Ali čim se nađe nad suvim tlom, mladi morski gnjurac gubi glavu. Roditelji svakoga dana kruže nad jezercetom, hrabreći svog potomka da im se pridruži. On malo po malo povećava svoje vreme letenja, ali s tako uskim krilima potrebno je dosta snage da se ostane duže vremena u vazduhu. Kupanje s prevrtanjem bitan je deo održavanja perja.
Nesigurni probni letovi nastavljaju se 2 nedelje kao priprema za prvi let ptica daleko od jezera. Mladunac uvek pomalo zaostaje, ali ipak shvata šta treba da učini. Jednog avgustovskog dana porodica napušta svoj gorski dom, bar do iduće godine, i kreće ka nizijskim vodama, gde mladunac može sam da lovi ribu. Ovo slatkovodno jezerce leži 300 metara niže od prvoga, prema moru. Roditelji su privremeno ostavili svog potomka samog, tek na nekoliko sati, da bi mu omogućili da malo sam istražuje. Nizijska jezerca se dosta razlikuje od onih u planini. Najvažnije je što su dobro snabdeveni ribom. Gnjuranje je bilo uspešno. U slatkovodnim jezercima crvenogrli gnjurac lovi male grgeče kostreše, crvenopere bodorke i gregorce, pa se čak s vremena na vreme ne libi ni žabe. Njegovo kupanje s prevrtanjem obično posle gnjuranja ljudi su smatrali tako neobičnim radnjama da su ih držali za vidove šepurenja, ali to su samo funkcionalne vežbe radi održavanja perja u dobrom stanju. Sada je mladunac koga pratimo već do kraja razvio svoje letačke veštine. Poletanje je još uvek tegovan posao i to ostaje za sve morske gnjurce. Posle nekoliko dana mladi gnjurac će ostaviti jezero na kopnu i uputiti se k moru. Pred njim je čitava zima ribarenja po obalskim vodama i dugim uskim rečnim ušćima Britanije. Ako izbegne zagađenje naftom, ovaj mladi crvenogrli morski gnjurac vratit će se kroz 3 godine u brda, u kasno proleće i okićen svadbenim perjem da potraži svoje vlastito jezerce. Brda će odjekivati njegovim sablasnim kricima nalik na jauke i gorsko oko će ponovo postati carstvo vesnika kiše.